bersyukur nakaslem jong unong san hima. Bang ibe ban bela em kamiting ai ngam ngap ban le. Badi ibri uru ngam juya kendu ibayang em. Sang bakat kamitin jong apa dia gatrang. Nga kadai ke bangam ju kersan re ya ginu-ginu ru. Nga cek lek be jang konkret dei. Sang bawa mentah ke jempi badem. Kaperlong yang abangan kersan no ya kan ikersan em. Bangap te jiru namar bangat wa ya kajing kela. Kebanung kong namar ngalayu ihiru bagi smart lajong kajing bansat. Kebajar kai tak kajing nyot. Kajing nyon yang iu baduk basuk dengan kamai mesti pam damit. Ngai kade long giwai long ki kim perkat deh yang iu baduk basuk long ki nyon deng. Data kadang iu long bangin kersan ya kan ikateng em. Nikmilin tiru ba kane kapati kan tray bah kan kai iu baduk basuk. Ya ki kup siliang kitem siliang ni kerman ya kata. Jadi nak konstituensi ko malki lang mukra. Ngasa ate nang mensong. Mudang ay sakmat kong ay be kejingkisan ni kasar. Kerja purai aja puna. Hidup kami, bukan kong dulu hidup kami polisi. Di polisi di babur di Badangsa, Henry Kimla on petrika motor kawairu. Henry Kimla kami bukan kong dulu kali ke polisi. Apa polisi kami petrika mungkin songsuk dulu aja karena jong, songsuk dulu kali lah jong. Ada aja juga dengan election. Idan kita cari pisah pilih pun dah. Tapi sangin ko. Das bom, cipo aja ginsin. Datang silang ginsin ke akhir. Tapi baik. Kami orang malah hidup kami ke polisi. Hidup kami kena aja kali lah jong. Hidup kami jarhok, mampat cara kepisah aja kali ini. Kang hatu biswa baka parti jong pra kayeng na menta kinong de madan ru. Hoy. Kaya dah na menta jong niru namar ba. Malaya kendu teng bat ya MP ru. Biro makin Ke namar ba pliru yang ni namar ba isa yo i bangi yakhi isa yo i bangi yakon ni sa amir. Isa yo i yang bapli lamar lada. Long kabala long inyada kay nak menta jong ni kinong di madan ru. Namar katung ketuarkar kakwa ban ra sanu ban bret sanu em. Kena takadaw kay nang isa kersan do yap nakabenta kajimbaha jong ni ke. Kinong de madan baro kong ki kesan yung pra. Hoy. Ibon kita kersan no pra kinong di madan. Ini kong di madan kinong no di driver kali ini di driver di masuk asat ha. Ni kinong habong no ambil yang kita kinong belai babun mata kakam kak menjual kakam kakot yang ni rai ni mata liwat kenang yang kakam rindio rewat kakam belar ni jejar ha. Kadang ni mata yang kersan ni kan ni senang maka hidung kam penong di kembajulong ekipor miswa om ekipor pemeta.